Egun on guztioi, datorren urte hasieran, zehazki hemendik 3 hilabetera, indarrean behar luke Gipuzkoan erreforma fiskalak. Gipuzkoan norabide horretan lanean aritu gara azken hilabeteotan eta akordio bat egin genuen Euskal Herria Bilduk, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak eragile aditu eta arituekin asko ikasi, asko sakondu eta asko eztabaidatu ondoren. Baina bertatik eratorri behar lukeen foru arauaren inguruan une honetan ez daukagu inolako berririk. 2025 urte hasieran indarrean egon dadin abenduan onartu behar da foru arau hori, beraz, behar duen tramitazioa egiteko foru gobernuak erregistratua behar luke edo zirriborroa gutxienik. Eta gainera, honelako gai batek erantzukizunez jokatu nahi baldin bada eta herritarrek emandako mandatu politikoari erantzun nahi bazaio, aurretiaz lanketa sakon bat eskatzen du eta horrek denbora eskatzen du. Euskal Herria Bildun behintzat horrela egiten dugu lan. Ona heltzeko alderdien artean egin dugu lanketa bat eta lanketa horren gisakoa behar luke foru gobernuarekin egin beharko genukena foru arau hori implementatzeko eta zehazteko akordioan jaso diren oinarriak berariaz jasotzen direla. Halaber, kontuan izan behar dugu egutegia beste ikuspuntu batetik ere begiratu genezakela. Izan ere, garai hau da aurrekontuak lantzen hasteko sasoia. Eta gure ustez, ezinbestekoa da aurrekontuen lanketan hasteko erreforma fiskalari dagokiona bideratuta egotea. Nahiko logikoa da, baina ezinbestekoa iruditzen zaigu. Ez dugu ulertzen hortaz zergatik ez den urratsik egin oraindik foru araua sortzeko edo behintzat zergaitik ez zaigun inolako informaziorik eman gai honen inguruan. Euskal Herria Bildu akordio horren parte izan da, ikusi genuelako aukera ona zela herri honek dituen erronkei erantzuteko, sakonki erantzuteko. Erakutsi dugu Euskal Herria Bildu politika publikoak hobetzeko akordioetan dagonean eta benetan alde guztietatik lanerako borondatea dagoenean herritarren ongizatea hobetu egiten dela. Eta hori demostratu da egin ditugun akordio ezberdinekin. Erreforma fiskalaren foru arauak uztailean egindako akordio horren letra eta izpiritua jaso behar lituzke beraz. Eta Gipuzkoatik harago herri ikuspegiarekin landu behar dela uste dugu. Batean edo bestean hartzen diren erabakiak batean edo bestean eragina dutelako. Esan dugunez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan nagusi diren 3 alderdien artean egin zen akordioa Gipuzkoan eta adostasunaren abiapuntu egokia izan daiteke gainerako lurraldeetarako. Herri bezala erronka handiak ditugu aurrean, etorkizun hurbilari begira, besteak beste zaintza sistemarena edo transizio ekosoziala edo etxe bizitzarena edo beste hainbat, batzuk gehiago lotuta daude batzar nagusietako eta foru gobernuetako eskumenekin, beste batzuk gehiago jaurlaritzarenekin, baina diru bilketa ogasunek eta foruek egiten dute, eta beste batzuekin batera estrategikoak diren gai hoiei eta herritarrei esan dieguna betetzeko ezinbestekoa da zentzunetan urratsak ematea. Herri erronka handi hoiei tamainan erantzungo dieten bitartekoak behar dira, baita baliabide ekonomikoak ere politika publiko egokiak egiteko. Horregatik hau ez da aldaketa txiki edo ñabarduretarako unea, erronkari erantzungo dion erroko aldaketa behar du fiskalitateak, erroalko aldaketa eta herritarrek dituzten behar eta arazoei erantzuna ematea. Eta horiek elkarlanean eraiki behar ditugu desberdinen arteko adostasunaren bidez eta herri ikuspegiarekin ezinbestean gure ustez. Como decía, a principios del próximo año, es decir, en apenas 3 meses, debería estar ya en vigor la reforma fiscal en Guipúzcoa. Durante estos últimos meses en Guipúzcoa hemos estado trabajando en ella y fruto de este trabajo, el pasado mes de julio llegamos a un acuerdo entre los principales partidos del territorio, Euskal Herria Bildu, el PNV y el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, en lo que se refiere a la norma foral que debiera derivarse de esta reforma, no tenemos a estas alturas ninguna información y para que esté vigente a principios de 2025
esta norma foral debería aprobarse en diciembre. Por lo tanto, a estas fechas el Gobierno foral debería tener ya registrado el borrador para realizar la tramitación que precise. Además, creemos que en una cuestión de esta envergadura, para actuar con responsabilidad y responder al mandato político que nos ha dado la ciudadanía, necesitará de una elaboración previa, de un debate previo en profundidad, y eso requiere tiempo. Así es como trabajamos en Euskal Herria Bildu. De hecho, hemos llegado a este punto gracias al trabajo en común realizado por los partidos y también por todas las personas que han pasado por la ponencia, que nos han enseñado tanto desde su experiencia, y en la siguiente fase, en la fase de implementación, también será imprescindible la colaboración entre los partidos políticos y el Gobierno foral. Debemos tener en cuenta también, por otra parte, que este calendario coincide con el calendario que comienza ahora, en el que se van a elaborar los presupuestos, y creemos que es imprescindible que para empezar a trabajar en los presupuestos esté encauzado todo lo relativo a la reforma fiscal. No entendemos, por tanto, por qué todavía no se han dado pasos para la creación de la norma foral, o por qué, si se ha dado alguno, no tenemos constancia de ello. Euskal Herria Bildu ha sido parte de ese acuerdo porque vimos que era una buena oportunidad para responder a los retos que tiene este país. Y creo que hemos demostrado que cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos para mejorar las políticas públicas y realmente hay voluntad de trabajo por todas las partes, se mejora el bienestar de la ciudadanía. Es algo que es demostrable en los acuerdos que hemos alcanzado. La norma foral de reforma fiscal debería recoger la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado en julio. Creemos que hay que trabajar con perspectiva de país, mirando más allá de Guipúzcoa, porque las decisiones que se toman en uno o en otro territorio también influyen al resto. Como ya hemos mencionado, este acuerdo se hizo entre los 3 partidos mayoritarios de Guipúzcoa, es decir, los 3 partidos mayoritarios también en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, por lo que pone un buen punto de partida para alcanzar consensos también en los demás territorios. Tenemos grandes retos para el futuro próximo. Debemos dar respuesta a temas como el sistema de cuidados, la transición ecosocial, la vivienda, entre otros, que tanto a nuestro parecer como para la ciudadanía, que así lo hace saber día a día, son algunos de los temas estratégicos. Necesitamos, pues, medios y recursos económicos que se correspondan a estos grandes retos de país. Por eso no es el momento para pequeños cambios o matices, no es momento para hacer cambios estéticos en la fiscalidad. La fiscalidad necesita un cambio estructural que responda a los retos que tenemos entre manos. A nosotras nos corresponde dar respuesta a las necesidades, a los problemas de la ciudadanía, y debemos hacerlo conjuntamente a través de consensos entre diferentes y obviamente con una visión de país, como he dicho anteriormente. Eskerrik asko. Kaixo, galdetu nahi nuke HTaren lotuneari dagokionez, Gipuzkoatik edo Gipuzkoa nola lotu infrastruktura guzti hori gaureneko Anduezak Radio Euskadin esan du txosten teknikoaren zain oraindik ez duela bere baloraziorik egingo edo, eta jakineko nuke pixkat Gipuzkoatik EH Bilduk nola erantzuten dion edo ze jarrera erakusten duen. Bueno, nik esango nuke horlako proiektu handi baten inguruan hitz egiten ari garenean, ikusten ari garen eztabaida ematea ez dela inondik inora serioa, ezta? Eta hainbeste diru gastatu edo hainbeste diru xahutu ez balitz txiste bat lirudikela esango nuke. Esan ziguten egitura hau amaituta egongo zela eta beharrezkoa zela amaituta egotea ez dakit orain dela zenbat urte, hamarkadak pasa dira. Nork proiektatu zuen orain artekoa? Nork erabaki zuen diru hori gastatzea? Ze gestio mota da hau? Iruditzen zait herritarren ganako seriotasun politiko gutxikoa dela. Eta beste alde batetik herrialdeen artean sortzen ari den eztabaida, nire ustez da eztabaida antzua, baina eztabaida antzua izateaz aparte, eztabaida hori arlo publikora eramateak, interes ezkutuak daudela ondorioztatu arazi dezake, ezta?
Lanak hasi aurretik argituta egon behar zuten hauek guztiak. Dirua gastatzen hasi aurretik, dirua xahutzen hasi aurretik zuek ongi dakizuen bezala AHT-aren inguruan Euskal Herria Bilduren posizioa argia izan delako. Baina egoera honetan, gure ustez, herri interesak dira lehenetsi behar direnak eta probintzialismoetan ezin da erori momentu honetan.